Amasan clear tu le ngai thla tu hai po po chi bai ni vel chu ground report ai lo hangai thlak nok tanwa chu sung chun manipur ting pangkhom ai mel ma hai le in kap na hai thildang dang chu na sataken atlung ti ai lo hri ta ground report ayang pek nom khomin har satna poimo na lein khul hai ai lo in jin lein report hai ai lo pek theino mi pui ngai thla tu hai po po in mi lo hri thim na amasan ai hangen ani le pi zo sang kim ei ral hain nun rong taka an that na chung thua ral na sum hung tholom tu tam tak ayum paya mi mal el chaw ni lovin kho sung ming choi da min le wayame ming choi da min hung petu numa sai pum branch wayame chun cheng sang khat ral na ding in anung tholoma chun je hebron mahur asam an thokin khotlangin cheng sang thum le zali somnga ralna sum anung thoa in kuma in thlom ngai na thang pui ngai ha in thang pui na ralna sum inung pek he lungril takin lom thu ayang thril ni sin la chun ground report ai ngai thlak nok dingania chu ma chun HVV AVV hai ta dinga bom ai dona ai la fe pui jinga amiro kal chu thlom ngai tu ai hungum rak tanwa tu chena ding hin chu ai top mak angina uma ground report ay yung pek no hai lai khom ni nga ta lo thre tu le lo ngai thla tu hai na thar takin ma mi hung lapui dingin ka ngen chewa asan chu tu khom hin chanchin ai zukla ka frontline tinga avv hai chu fak le don konga khom na sa takin har sat na antuk ti ai khrita thil ing kima hin ral nei ai ni lain har sat na ing kima ai tuk dingani ti kha ai hrit senga chu le chun mi pui mar mi pui le zo na thlak mi pui po po lungril le ti tak setin ai ral nei hi ai lungril pe ngai ti wa ai vi hai sukra tua thangai ti wa thil pek na ting pangkhom ai in phala ai lo pek zo zai ta khomin thei top suina thara tharin ma ai lak no ani chun ai ral hai ma in ai thlom ding ania chu lei chun na satak nei ral dona konga khom mi pui mun tina tu hai a frontline na kher ayum no khomin mani mun sengan thokin ai ral hai dona tangkai tak ai ni thayani ti hra in ai thlom ngai na hai in suwa ma hangla sau nok dingin ai hangin fil tak zet ani le ground report ai puan thokin lo ngai thla zom nok nga leite ole amasa in channel lo ngai khatu unaw khobela ungai pu in rengin dit satna le inzana chibai kabu masache wani manipur Jiribam le mundam danga chanchin nikhat ni hi sunga e hi thai ang report hung pek nok dingani amasa takin ei pasal thami som pakhat hi etia ma kani lo pungai ka som pakhat ni lovin som kha ania pakhat kha adam khosuk nok lein athia punga lo le khan som pakhat etia na anirok chu anreng khan som lem aniti kha ei hung korek masano misin la chungchun ei martar ni som athi hai ei ni adik takin manipur churachandpur tinga hai khang hai rong kha silchar medical college and hospital khan zan thum zan dilai ari nungin ei ho tu hai nasa taka thangan lak na zara zani injin ni zanting dar thumin ri tom khan manipur churachandpura khugadam antia ti thapuida tinane khalaya army ke makhan anpur tunga chantini lo mudanin jinkar zani jinkar dar sari darit vela mi-17 helicopter a furtung ding tika ani lain e mani boina le in thin nona i manika lein hunti makan furdok thei an mitanoa khalai muna jiribam tinga SP khan kholai muna kom fur koi ni no ni a plun devin manipur churachandpur phul ni ngati chun apur tu hai la ya khobhin mei te tu khom no ni hai kia in tim na anei tak le khan
kang kan ei ho tu hai khomin an rem ti puya ama program khachu ei pasal tha hai hi ei in pui ti ti wa Mizoram ting zu khro malamin waireng te scholarship le munran thana hai ei pasal tha ram le nam ta dinga an chi sen kang rot khopa thangla soisak tumda man uma ka hai pu povini ram ta dinga an tur na hai ngai tu in ei khovel zoram khovel chu amit thano ei no ai lunga sen boka khang ang khan ei ram Mizoram tinga isirlem chun boina nasanok zolin su katiti in law na leyen Ministry of Home Affairs and Thopkhan chopara helicoptera phurding khan anhung rel klip tani in khit ania chong dar thum le minute dar thumin gi ma minute so pangati borve lakhan khugadam tuta matadam committee lak khalai muna army ke makhan phurchum ania khalaya in thokan nam tina athalaya fe thi hai le nam tina nu le pa hai lo fe khuwa min aru hi o kania chongchen aru hi lamka churchanpur civil hospital mi thi si na moksa tu hin an si fi ani chanchini lo hi danin zani zan inrin ni zan khan marveng le silmat thalai pol hai an duty a weisun hin dakar som hi tabi pe duty in sokin thin chom khomoi le ram thar hai in duty city an thoding ani ho tu hai ai thoka chanchini lo mudanin hi ei pasal tha hai rong si na chungchang a hin ni puitu khom lo chi ai lo ding le abui hunding hai khom ahun takan la hung pung ding in sila chanchini hi dana chun ei pasal tha martar so bha hi silchara postmortem report na lekha ka la hung chung no lein chu la ka khi chu ana chanchini hi dana pe chun silchar medical college a postmortem report kha an ni malte te hai le enton ni ngata khang hai an report hung pe khai le an taksa chunga khim le silai mua kap na hai khang hai ka an mil no ni chun medic postmortem kha abui dina khom atu chun thoding ni omin an sila chung ang chu chanchin atang puya e lo fit dan hai ani chung chun hi e kan wal hai khang na an seisak le an thina chungcha ma khan ei unaw namdang dang pi ngei ti tuwa ei unaw ku ki hai khom ni hai sin la an ni hai khom man dunga sen e mani ti kha ei lo khita chung chun hi zan ti kha an phursu ni aba zan ti khan nei ti hai khom tuwa mi paruk in bang ei ti hai rung ni om kha an hung put lu lein khang le kan boi na khom su wang ani tu hin manipur ram teng khom na sa takin boi na atung ne jingbo ka ni ti kha chanchin e lo hita zani jan dem khan chu imphal ko pui su munran sana hai nei te mi pui pung kho min chief minister Biren Singh le a cabinet minister hai ba ka MLA hai chunga khang khan an in hai an quarter hai fe in an in hai khom mun chen khat khata an succeed pe thule chief minister le minister hai khom mani umna muna hai ya ngam talo win sipai ke ma hai dam khom an kan dut ni in chanchin dong ani boka an in hai an lu khum na hai la ya hin e fi theidan chun fak le do ding ni ti na ma mo ding hai khom ni tam tak motor phul khat wang wak hi an lovin si khol vongani ti dam ka mi ti hai an thukin si ding ina uma an ni hai ro yin Ziri Bam Road stig di sin la Divapur Road stig ni sin la truck fak le don ding tur hai ta at kawanin heng kui ni MLA hai le minister hai in tam tak takan lak pek le hin Manipura ni tina mamo
purun alu tile thil dang hai man at tabu em na san khom hi e MLA minister hai le ni hitin an MLA hai le minister hai khom tongsi na sataki nan in purani ti hai khom kha smuthin a bokani songlai jing chunei jut khil nu nok pakhat chu hi nambol li maram lai khan zani khan inkap na a ko nei te buat hai ka ni nge jem ski ta ni a kham hai ka I una ku ki han an ka pa mei te hai khom an khan sin sa te ani ti kha khit dingin a boka sun hi boisun ni jena an boi nai jiri bam boro bekara a mei te paruk in mang hai kham hai san sung wading khan mei te hai chun Chief Minister Biren Singlen MLA hai po ka ni hai khan dar kar som hi police nga an zong dong ting le an ni hai kha in khom an mang le athi lewa san suk dinga kha an mor kha na ami rok chu kham hai kha a hing kho su ka mu thei pakhat ko man tak no le yin ni te hai dung senin tu wa an ho tu hai Chief Minister le minister dang hai in kha an tu khumana in dan jong dingin an nor boka chanchini hi dan chun MLA som paku hai khan voisun ni pathin nin Manipur governor kolma anin hi na sub lekha jikin submit an ti kha chanchin lo hi dan hai kha ana sun zani bok khan jiriwam tinga CRPF hai le nei ti hai chu thang khomin volunteer hai le khomanin ka pa ka jiribam ko puisunga big in ro ala lo hai le in hai big in po an ro ba ka income thanen tak an suksita he dancing ICIEAC press battery salvation kam big in hai po khom khan suksit ba ka areng in an suksit po ka in som ni pakhat vela ni ti kha sanchin lo hit dana ni songjun central force hai chun meiti arambai tengol hai zani zana khanga infal khopui sunga nasataka set na an le khan an control zo ta no chuninge dingana e central force hai in ni puiting khom silayan kap ti chen khan siat ani boka sun 12 ba ka chun hi chun kindang dang hi danin hi mei te hai boi na chung changa hin na san no ko chuin boi hin I rezai are mei no ding in an langa Manipur ram hoi mi hai ram hoi mi group chi khan group pur sari velan so hai so infal ko pui su hin ke ka ni tia an ni hai so in sukla le ni pui mu mi ngai sam lo dinga in su pui thu ta ka seng tolan ni le yin ram hoi mi ka rakom in rem lo an ni ba ka police hai le kom in rem lo aram bai ting gol hai le kom in rem lo kham anga kho ni ta in dan de thu pe ken infal kho pui su ma chu tu hin si ani ta no ani ti kha chan chi nei lo hit poka sun ti chan chin dang ejik la khom hai la ya chun tu wa Manipur boina le in zamin tu chen hin ni mani zatin fin pui antuk ta ti thu khom fit ani boka chung fin pui tur hai lai chun an hing hai he fit thei chu pakhat na lai saram ranbir kum som pakko son of basanta khurai ania apati na sanjin bam roki kum som thum panga som of ibum cha ama ko bullet injury ani vea chun heisnam identa kum som nga wife of okay govin ama hi kongpal chinga bam lekai ama ko injury na oina mi si kum som thum son of gojen ama ko hi injury linga lunga deng ki mania apanga na in amarjit kum som hi pasari son of oy kalesor puthiba injury on face by stone admai lungan deng te kana parukna lai khuram McDonald kum som hi pani son of Mega Chandra of Kongpal ama khom hi
injury it right leg by bullet chu ake chamting panga silaya kap pe kana Irfan Khan kumsom pasari son of Abdul Shah keirang mazai lekai ama komi silaya kap limania aparit na ningthojam Rustam kumsom thum pathum son of Rojendro of Khabiso 7 MR anni ama kom he amit chamting pang dar kalanga deng fu ni in anfil bokani so ngam chun nei te highlight from hin namen lovin buina atlunga nitika Asia report thia selba ka chun hi nei te hai tu hin ko komi hai ka an chung khom a voi sun ko komi hai chung khom na voi sun an hitu na chu Manipur Imphal ko puisunga Central Office reng chu in hongtir ta loading zinga in thokin kharpe ko bongding ti ani noka chun Senapati district su na tu hin nei te hai an tung khat maniti fit ani bokani chulen Senapati district su ma sin thona nei le sikul kai hai khachu fing khurdingin ejokin cha bokani songchun hi chanchine fit danin tuwa asam tinga in thok an tia che Senpatin Tamenglong district tinga ani anhung ti a he ni pakhat ku ki ting pangai unaw hayana ama hi chanchi nei lo hi dan sun nei ti han an mana chu pa chu anhung thuya an sei sak set nungin ziribam lai an that ani ti kha chanchin ei lo hi thei bokani surin tuhin kolai khom umin lai mun senga Manipur ramputi nga umhai khom phimkhur taka ei umkha angaya ni ti kha ei sipung sa ni sin hi tuhin engtinam chanchin le engam thila pe dingana ti kha khil thei ani no a Manipur boina hin rating pang nekin tuhin sorting apan peding ni omin an langa chudein ei unamun senga phimkhur taka umkha keita dinga damna ane athei ramchun inwak su lova mani unamun senga nga kha inwak dok lova kosum khelti nga fading hairen renchun kosuma ho tu le thui tu hai fit lochun inwak su no kha atha ani ti kha ei hum sil nom bokani somsun hi chanchin pakhat ei mudanin Brinda 80,000 Brinda tuta ma Manipur Police DSP kha ama khan hing hung sila birin hin hi chungcha ma hin tuta buina le chungcha ma hin KNO UKLF le BJP hai le sam hi som ni pati khan election hum lai khan chu na an do si ma chu na an si ma in thokin hing angin hungin mungtum pein tuta indona ral hi su kania sulechun biren lei chawa hutuwa boina hi su kani lein moral ground na biren singhe an resign angaya ni ti damin chanchin angin su bokani ole kham hai ka weisu na dinga chanchin atlam puya e hung sil thei hai ania hin chen mai boiding ei hit no ama nei rok chu chanchin te lo ngai sak pe ni ti kha e fi thei ama me le hong pu nok pe ding in ngai ta ole kha pu kha chanchin atlam pu ya par ko ma e hong pe pu thi hai chu an ni ani